na asili. Shagura ugima mwega wa mwili. Asili bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Kwa mukira rwimbo ndukareke njeterere muno thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860*411#. No hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno. Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno. Ui ndukareke njeterere muno. Kitumi kiangene Kuna muthenyonge Nikumenya tewe Nukandiga Ungitero muthe Niwanugio nenye Nigenda goturo na ratha kamwe. Kwa mukira rwimbo ndukareke njeterere muno thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860*411#. Kohana atia munene ndukinginyi hashifu. Hawe uri na hinya ndindu yakwa ndingiota kwambata karima karia gakoragwo na hau na mawa. Oi sawa. We madam muka tuthie. We no atirire Jemu. Ke utari urage na upgrade ya power. Utaro ore makastoma marakurira we. Atoroigire yo nayo ni iriku? Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage nega save maguta maingi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Ewa togori irie Musa na etuwekia mwaki ilereima besiri no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo mundu muradhime nagirumeka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro. Na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Shua kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua shesheni yaku we. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shua kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri. Mama gina maserine nyaruo. The award-winning DJ Mac George. Yakomra hisawe jenigi namase. Yakomra hisawe jenigi namase. Yakore ko jenigi namairedi. Yakore ko jenigi namairedi nyaruo. Aire tu kanini jeninde kendaireke. Aire tu kanini jeninde kendaireke. Takore angagima marena stairo. Takore angagima marena stairo. Jennifer Jenny kerande mwandaira. Jenny kerande mwandaira. Tonye nyiki njoe nandingira mundu.
Onie nyiki njoe na ndingira mundo Jenny Pai Wango ine ngwendete Wango imbaru siakwa Kadora ria tware ndugu wangu Wango ikeno siakwa Oro yakwa wangu irahura maita twendi wanu wangu Yegesoraga mahua Inoros finest DJ Mac George Msaperi Kengo ekere gesui Nawe soke unjekire Nikualire ogate gyaku wangu Yemenye ni wandiga Igasira muinge wangu imwendwa Tawatho ni ogekwa wangu Wangu inge twendane Ingenda kuigwangirwo Nene wonona mwanake Ewairu mwinge ngoro-ini wangu Wendo ni urimu Ingigoka kwanyu gukore nongi Ndikainuka na mbathi wangu Ukangua na mugongo Nani mwingine wewe? Otire mundu gurire guikara tu maisha twega Ona gutwika menya kana yo ndikiganaine Nareke njuge thino ya Ngai ithe tugituirio Ni mwihoko ona wetereri wakwa ngoro yokerera Ni mwihoko ona wetereri wakwa ngoro yokerera Kigotho twirire ati ni aringa mukuru wa thina Agitwitira ni anene wake tugekire uira Torire nyama nginye kirema woine kuna Baranene yari wa kigotho twauranaga na mukimo Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi Otire kia mwikwe na makena kiurira thi Na mundu njuge ni akire muthenya wake Mundu wi maitho ni akioneire Vimatu ni aiguire Okihuhokanio kia na giuka ni kuri nderi ria kigunaga Okihuhokanio kia na giuka ni kuri nderi ria kigunaga Kigotho twirire ati ni aringa mukuru wa thina Agitwitira ni anene wake tugekire uira Torire nyama nginye kirema woine kuna Baranene How DJ wekere andu igirire na gikamba kuga igirira wawa DJ Mac George Hoka Agitwika kigenye Mundo mogima Alirageta mwana tumoaga Mami vito Nekiretire baba kigaruruka Agitwika kigenye Mundo mogima Alirageta mwana tumoaga Iria rekata kiungu atumoaga Iria rekata kiungu The award-winning DJ Mac George. Mombasa ukimwira kamonia voti Jesus mugesoka nadiaragia na moko na twakuria natwira tena Ngai na twakuria natwira tena Ngai leo metuwe ya baba vitware kanira twonia dirio derito metuga fane twajiga dadivito ego kwatwira ole dadivi
ego kwatirore mami wito nekewetire baba kigaruruka agitwika kigege mondo mogima alirageta mwana tukoaga ire arekata kiungu atukoaga ire arekata kiungu mekarire tukakwaye tugotora nawe nginya koima thino norio wega waku jugaga Yohana tũcemanirie tũkĩendana ũkĩhacigo ikĩnyingĩra ũraihu waku ũkĩninũkia nĩ wandoririe ũrĩa ndakwĩraga kwĩndĩ ũgathecwo nĩ mũigua na nduge ũigego rĩu nĩkĩwang'athagĩria ona kaba ũkĩũririe tondũ wa mami ũrĩa hokaga ĩkĩendaga ngĩtarĩrio ndathĩgĩrĩirie ngĩrũgamo kiuga buto kwĩgaya ũrĩte ũndina ngaingĩra amũtige mwĩcuno ndĩnithina wanũrehera ũndire ituĩka ihũthũ gũkũringa neno ya cũthũ ĩkinyo rĩnjĩ sandari kiuga buto kwĩgaya ũrĩte ũndina ngaingĩra amũtige mwĩcuno ndĩnithina wanũrehera ũtige ituĩka ihũthũ gũkũringa neno ya cũthũ ĩkinyo rĩnjĩ sandari. Oh, what a mix! What a DJ! Nikuhengeswo mahengesagwo gutire mutumia mwaganu ngwirare nikuhengeswo mahengesagwo Inoros finest DJ Mac George Msafiri na ihuria moshaina ate araigwa ke na ihuria moshaina watira matumia mwaganu nikuhengezwa mahengesagwo watira matumia mwaganu ngwira nikuhengezwa mahengesagwo ni arume Konange mena ruibo Facebook werago ne modaka TikTok akero ne top shota Instagram agato malisa fi baby girl nipe namba ncheze na M-Pesa nipe namba ncheze na M-Pesa kaengesu
DJ. The award-winning DJ Mac George. Kwevuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Inoro's finest DJ Mac George Msapiri ni kwevuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. The award-winning DJ Mac George. Demo
ober edala anyola chikiti anyola ya unapachi parapanda you walk pinyoru timage toera wero lumja per kanyako ori ori omogiti kona kona we go dance together to the train we go round ori ori omogiti kona kona. See something, now you don't see nothing. Why you wondering, why you feeling cornered? You know what goes around comes around, my brother. What is going up must come down, my sister. Together we will stand divided, we shall fall. Yes. My land, my treasure, my people and my culture. Very important. Oh, Angela, are you feeling free? Are you feeling free? Otomaga mudu anywe maradioni erute muoyo ni undu wa mundu ungi amiorerarira aigua ni uramutia aigua ramute tondu ari na mwana tiga kumute muikie muikaranie wahota twirehere munyaka mucii ingi mahikaga megatiragie na mĩciĩ yao atũraga ũmbĩrĩrio amiorerarira aigua ni uramutia aigua ramute tondu ari na mwana tiga kumute muikie muikaranie wahota twirehere Ni kuivyuria ni mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri, Inoros finest DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? The award winning DJ Mac George. Bwana DJ Mac George in the mix. Feel Good Friday. Oh my God. Namna gani matora mako nyumerwa tene mahoro. Karibu sana thini wa tafarira ya shoa muthenya mwega wa Feel Good Friday 2299 Inoro KE Jugona Irimu official Karwimbo, and of course amudu gwitwo DJ MACJOJ. In the meantime, you're welcome. Twakunyita ugeni muno niguo tucwacwe twi hamwe oginya cihande wega mathaa ma 6 PM umuthi twi kuria gwitagwo All Cloud ani undu atafarira yota ukuma turaine akwambĩrĩria mathaa ma 6 PM atuthi uguo nginya mathaa ma kindu thaa 3 cia utuku ani undu wa gitumi kiu mbere no tukunengererie mwako tutigire ati ni twacwacwa twi hamwe. Karibu sana Mukulino AJC anake mundu gwitwo DJ MACJOJ ameshajaja kwenye mtambo. Wewe kana atia ndio urumuna uri ni urerorera kiria ni urerorera World Cup mudogo umewatch kidogo umecheki vile kunaendelea. Mazee Kongo walichapwa Kongole bana walinyukwa mavururi ma Afrika ri mathite moimete aria mambĩrĩirie kuma ni Tunisia makĩrũmĩrĩrwo ni South Africa makĩrũmĩrĩrwo ni Ivory Coast makĩrũmĩrĩrwo ni DR Congo makĩrũmĩrĩrwo ni yake moimete Algeria walinyukwa jana. Acio angĩ maraumĩte Ionia na hena angĩ maraumĩte hena angĩ Cote d'Ivoire na Ivory Coast Congo aya South Africa, Tunisia, Congo, Ivory Coast, Algeria, hena game yagiriwe koro Senegal
Senegal. Bana wameshuka 6. Wameshuka 6. Leo wawili wanaweza shuka. Bana Cape Verde na mwenzake ambaye anaitwa nani huyu? Anaitwa Ghana. Wote wanaweza nyukwa. Mtu amevuka round of 32 anaitwa Morocco. Ndiye peke yake ambaye amefanya nini? Amevuka. Anaweza kuvuka. Udhaishire kitigarite timu inya cia Afrika thini wa kihitahitano kia World Cup ni tondu gutigete Cape Verde gugatigara Ghana. Icio ciere citithakite. Morocco ni thakite. Ni ahurire Belgium. Ahurire Belgium. Netherlands, yes, Netherlands. Ni ahurire Netherlands. Koguo gutigarite Morocco ni hitukite. Koguo gutigarite Ghana na Cape Verde. And who else? And Nigeria. And Egypt, yes, and Egypt. Egypt nayo yahota gushuka oisha ikuhe matukuini maisha ikuhe yahota gushuka maero shuka na mudenge. Mudhi Friday na gunegereria nginyagia kira gitao football banter shabata the World Cup banter. Nigeria ni ahurido oriate Nigeria ni otorete iguru. Uri utigaite Cape Verde, watigara Egypt, watigara Ghana na watigara Morocco ni proceeded round of 32. Koguo aya tatu Egypt, Ghana na Cape Verde nicio ci hana ta ikumunyuka o ica ikuhi citirahota gwitiria mang'uri manyakeru atirahota nginya gutuhuria makolonizer. Na ndona handu ni maraheo ka break ni magia na riri citagwo ndwene sama. Sama ile season ya huko majuu. Wajua sahi huko kuna joto jingi. Ndio. Sasa ni moto sana. Udhaishi ni kurathi uka approach 50 degrees, kuge 49, kuge 48, kuge at least 40. 40 is high. 40 is high. Tondu ugishowa inire mubatha ona ndotuga kweruga riri. Taru gwecia thaici gwekedo 36, 35 there about. Ona hii no menye 36 35 degrees ire ni tarugare wa mundu. Arugare ta wa mundu ule mundu akona guo. Unajua kupima watu nini? Ni guthima ndurugare. Mundu athima ona ki rugare. Thermometer. Mundu mugima. Thermometer kana. Thermometer riko. Guikia ha. Guikia jegeke. Na ni hakiri na ganire. Mundu ekagwo nayo tere hindi ya COVID. Ni ganire mundu ekagwo akoya umongo. Esi ni kurathwo. Hedo story yao. Of course watoi pia wanapimango. Unajua kupima mtoi? Mtoi anapimango aje? Ujai cheki. Mimi sinaonanga ama inakuanga nini? Baada mtu upimo na nini? Ujai cheki. Okay. Nukwado hedi mwa utu weke ate. Upimo na nini? Wae sijaiona. Mimi hata mimi nashangaanga. Kira kuthekia. Kauyu ulia